Ni mieri itanyihire 3 kuma riria king'uki kia murimu wa COVID-19 giakinyire guku bururi-ini, namba ya arwaru igithie na mbere na kuongerereka na njira nene o muthenya. Bururi wa Kenya uhotete gukorwo uthimite andu 46,748 na umuthi andu 51 makionekana gukorwo mari na murimu wa COVID-19, namba ikirugamira 963 guku andu 358 makihona murimu uyu, guku andu 50 magikua kuumana na murimu uyu. The cases of the persons who are still within our care is 555. Kaunti ya Nairobi ni wetongoretie guku bururi-ini na namba ya arwaru, kuona iri na arwaru 470. Kaunti ya Mombasa iri na arwaru 331. Kaunti ya Kajiado iri na arwaru 43. Kaunti ya Mandera iri na arwaru 18. Kaunti ya Kiambu igoka namba 5 na arwaru 17. Again, this we looked at. But again, athuri nio matongoretie hari ikuira ciumanite na murimu uyu wa COVID-19. Kaunti ya Mombasa igitongoria na ikuo 27, igacokwo ni kaunti ya Nairobi. Kaunti ya Bomet, Kiambu na Siaya iri na gikuo kimwe hari o kaunti. Na riu uhoro mweru ukihithuka ati hari andu 50 aria makwite, 15 ni aria makwirire micii kwao. People must not be kept at home. You must leave your house. If you die at home, what it means is that the rate of infection and the rate of mortality is going to be a lot higher than had the person been infected by somebody who is almost asymptomatic. Kaunti 10 nicio ciri na laboratory cia guthima murimu uyu wa COVID-19, iria ni laboratory 20. Mutahi akiuga laboratory ingi ni guthie na mbere na kwambiriria guthima ituri-ini itiganite guku bururi-ini, na hamwe na uguo Kagwe ni thite na mbere na kuria Akenya kurumirira mitaratara iria gathikitwo ni thirikari ya kuhitana na murimu uyu wa COVID-19, akiuga gutiri na njira ingi huthu ya kung'ethanira na king'uki giki. Girifotera Kameme TV, Ritana kwani Wajiro wa Foro.